Purnachandra Jamal had already Chief Executive Member to come here alone. Angsan Purnachandra Jamal Matai Nunggai Semai Tanggai Sadawu Hak Rate Ujonal Gui Semai Tanggai Sadawu Ang Barat Alambak ni Bisingte Kazak Kerongno Kodo Kubuite Harap Mongui Sadawu Ang Barat ni Han Keplai Te Kethalai Mungno Kapang Kulasa Kulai Kulai Horui Tongnai Anabok Zak Atok Tang Dipra Samulot Kai Tang Nai Bojak Tang Oksat Nobni Sari Pang Adam Okra Ni Samungno Debak Ni Pagai Keboni Bekha Koyawi Eba Kima Kurin Kulai Eba Baksano Sajakma Te Baksano Sajagya Kulayawi Eba Kebono Korok Sabai Gedalui Eba Lujagui Samungno Tanglak Hangkor Koksa Nomi Dari Pang Adong Okra Anggui Kerong Ni Bisingti Anos Hamang Yapar Jarmani Eba Ang Saiman Make As Hamangno Tangpro Kebo Bai Dadak Sidak Eba Kok Direkewi Sadak Blak Thank you. Game of Nabaja Tabu Angkuyo Suhel de Bormano Borok Ainabagu of Nanabagu. This is Suhel de Bormano. Ang Nucha Suhel de Borma Kaitorni Mungui Semai Tangi Shazao Khak Rakhe Botinargui Semai Tangi Shazao Ang Barat Elembang ni Bisingtei Khazak Kerano Poitu Kubuite Horok Bumi Shazao Ang Barat ni Phan Keplai Te Kapang Kulasa Klai Hori Tongnai Anabok Zak Acukrem Tripura Tiprasa Baithang Naikozak Hangkor Koksat Nobni Carifang Adong Okra Carifang Adong ni Shamno Debak ni Bagai Keboni Bekha Koyawi Eba Kirima Kiri Klai Eba Baksana Sajak Mate Baksana Sajak Klayawi Eba Kebono Horok Sabai Gedai Hangkor Kokcap Nawi Cai Anos Hamung Yang Zagmani Eba Ang Saiman Ki As Hamung No Tangpur Kebo Bai Dadak Sidak Eba Kok Rekau Shagla Hamai Executive Member Nkha Soliria Angkono Koyo Oropai Sopot Nanabagu.
सपनानाय दलिरिया I, Srimati Doliria, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will hold up the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Executive Member for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Executive Member for the foresaid District Council, except as may be required for the discharge of my duties as such Chief Executive Member. Thank you. Executive Member. Now I request Rajesh Tripura for executive member nibagai CMI nominated khaijana. Ang Mucang Rajesh Tripura Katoni Mungui Smai Tamu Sajao Kakarake Kotonaragoi Smai Tamu Sajao Ang Baro Elem Bag Yangsintoi Hazak Kerong No Poito Kubui Te Horok Bumui Sajao Ang Barok Ni Pangkoplai Te Kathalai Mung No Kapang Hulasa Klayoi Horoi Tongnai Ano Bogzak Asukrem Tripura Tekasa Mulok Baithang Taikotjak Hangkor Kokjak Nokni Jarifang Adongni Samungno Bebak Ni Bagoi Kebuni Burkha Oyawoi Eba Kima Koroi Klai Eba Baksano Chazama Te Baksano Chazaya Klayawoi Eba Kebono Horok Sabai Gedalai Eba Hujagoi Samungno Tangla Hangkor Kokjak Nokni Eba Sarifong Adong Ongoi Kerongni Bisintoi Anok Samung Yaparjak Mani Eba Ang Saiman Ke A Samungno Tangfuru Kebobai Dadak Sizak Eba Kok Rekoi Sakalap Raja Hambai, Ang Mucang Ang Mucang Bobronjan Riang Aitoni Mongui Sumai Tangui Sajao Hakurakte Poito Naruguis Sumai Tangui Sajao Ang Barot Ilembagmi Bisingtui Kaljak Kerong No Poito Kubui Te Korok Wamui Sajao Ang Barot Ni Han Kuplai Te Uthalai Mung No Kapang Kulasa Klayui Horoi Tungnai
Angno bagjak acukrem tipra sunduk muluk baithang naipoljak hangkor kopjak nokni charifam adongni samung bebakni bagoi keboni bukha koyawi eba kirima kurui klaiwi eba baksano chajagma tei baksano chajagya klaiyawi eba kebono khorok sabai godalui eba hoijagoi samungno tangla hangkor koksak nokni charifam adung ongwei kerongni bisingtui ang samung yaparjak mani iba ang Simon ke os samungno tangkruk kebo bai dadak sidak iba kau rikui songlap hambai. Ang Bachan Oliver Deborma Kaitorni Munggai Samai Tangi Sajao Kha Krakhe Puitonara Gei Samai Tangi Sajao Elembakni Bisingtei Hazak Kerongno Puito Pubuitei Khorok Gomui Sajao Ang Bharatni Phankaplai Tei Gathalai Mungno Khapang Khulasa Klai Hori Tongnai Ano Bobjak Acukrem Tripura Iprasa Muluk Baithang Naikoljak Angkor Kokchap Nokni Jari Pangadung Samungno Bebakni Bagi Kebuni Bekha Koyawi Eba Kidima Giri Klai Eba Baksano Chajagma Ti Baksano Chajagya Klai Eba Kebono Khorok Sabai Godali Eba Huijagi Samungno Tangla Angkor Kokchap Nokni Jarifang Adong Lingri Kerongni Bisingtei Ano Samung Yaparjagmani Eba Ang Saiman Ke A Samungno Tangpuru Kebo Bai Dadak Sidak Eba Kok Rekiwi Saglak Ambai. Hai sokong napagi ang puluh. Ang Mujang Chittoranjan Deborma Tangai Sajao Kha Krakhe Puitonara Gei Sumai Tangai Sajao Ang Bharat Elembakni Bisingtei Hazak Kerongno Puito Kubui
tei khorok bomoi sajao ang Bharat ni han kuklai tei gothang laimung no khafang khulasa khlaioi horoi tongnai ano bokjak achukrem Tripura Songduk molo baithang naikoljak hangkor kopchap nokni charifang adongni samungno bebak ni bagoi koyawoi eba girima kri klai eba bakchano chajakma tai bakchano chajakya klayawoi eba kemono rosabai gedaloi eba huijagoi samungno tangla hangkor kopchap nokni charifang adong ungei terongni bisingtei ang samung yafar jakmani eba ang saimanke a samungno tangkru kebabai dadak sidak eba kop kretoi sagla. Now I request in today's speech, who is the last person, last executive member, Momon Paul. Muchang rakhe poito naragui semai tangni sajao ang Bharat elembagi bisinte khajak kerono poito boite khorok bomoi sajao ang Bharatni phan keplaite kethalai mongno khafang khulasa khlai hore tongnai ano bokjak Achukrem Tripura Songmulok baithang naikoljak hangkor kopchap nokni charifang adongni samungno bebakni bagoi keboni bokha koyawoi eba kirima kri khlai eba bakshano chajakmate bakshano chajagya khlayawoi eba kebono khorok sabai gadalei eba huijagui samungno tangla hangkor kopchap nokni charifang adong ungei kerongni bisingte ano samung yafar jakmani eba ang saimanke a samungno tangpro kebobai dadak sidak eba ko rekewei sagala jomtonang hambai.